umutwe wa M23 uravuga ko waguye imirwano nyuma yo gufata teritwari za Nyiragongo na Rucuru ngo ubu ukaba werekeje i Masisi. Teritwari ya Masisi iherereye mu burasirazuba buhana imbibi n'amajyaruguru y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yerekeje i Masisi nyuma yo gufata igice kinini gihana imbibi n'u Rwanda na Uganda aha muri Kivu y'Amajyaruguru nyine. Umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike Bwana Canesius Munyarugendo yabwiye umunyamakuru wacu ko bari mu marembo y'umujyi wa Goma ngo isaha ku isaha nawo bashobora kuwinjiramo. Abangaba bavuze ibi mu gihe imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu by'ibihangange birimo igihugu cy'Ubufaransa n'Ubwongereza byamaze gusaba bidasubirwaho ingabo za M23 gusubira inyuma ndetse zigashyira hasi intwaro kugira ngo ibiganiro bitangire mu mahoro. Ibi nabyo umuvugizi yagize icyo abivugaho, gusa bino bihugu by'ibihangange byo byashushe nk'ibitanga itegeko ku mutwe wa M23 bitarimo kuwusaba cyangwa se kuwinginga gushyira intwaro hasi. Ese M23 iri buze kwemera gushyira izi intwaro hasi? Ibi byose nibyo umuvugizi agiye kudusobanurira, ndetse asobanuye ibi ngibi mu gihe mu cyumweru gitaha cyangwa se mu ntangiriro z'icyumweru tugiye kwinjiramo hazaba inama i Nairobi muri Kenya izabiganira ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuze ko izahuza abahagarariye ibiganiro Perezida Uhuru Kenyatta wahoze ayobora igihugu cya Kenya ndetse n'uruhande rwa Kongo ndetse n'izindi mpande zose zaba zigamije kugira ngo ziganire kuri iki kibazo cy'umutekano muke uvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, hagamijwe guhosha imirwano ihamaze igihe imaze kuyogoza byinshi ndetse no gukura abaturage mu byabo ndetse tutibagiwe n'abahitanwa n'izi ntambara. Ibi byose rero umuvugizi wungirije Canesius yabivuye muzinni avuga icyo batekereza n'icyo bagiye gukora nyuma yo kwiyamwa n'Ubufaransa n'Ubwongereza. Se bari buze kubyubahiriza? Icyifuzo cyabo ni ikihe? Icyerekezo bafite ni ikihe mu kurwanya intambara? Ese baraza kwerekeza mu mujyi wa Goma? Reka dufatanye muri iki kiganiro twagiranye na Canesius aganira n'umunyamakuru wacu nk'uko nari maze kubigarukaho hejuru. Ku murongo wa telefone tugize amahirwe yo kuba dufite Canesius Munyarugerero. Uyu ni umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23 mu bijyanye na politiki. Turifuza ko atuganiriza ku bijyanye n'intambara ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba ari intambara ihuje ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Reka tumubaze by'umwihariko birebana n'intambara duhereye ku makuru mashya aturukayo, by'umwihariko yiri wavugwa aho ngaho ahari kubera iyi mirwano ahitwa Ikibumba. Bwana Canesius, amakuru atugira aravuga ko aho muri kurwanira muri teritwari Nyiragongo imirwano imeze nkaho yahinduye isura, ingabo za FARDC ziri gukoresha indege z'intambara. By'umwihariko rero namwe ingabo zanyu zikaba zahinduye icyo nakwita nk'umuvuno, mukaba mukomeje nyine kwegera imbere muri mu marembo ya Goma, niko bivugwa. Turifuza kumenya niba ari byo koko ni mu marembo ya Goma. Ikindi twifuza kumenya nuko ngo mushobora kuba mwaguye imirwano mwayerekeje ahitwa i Masisi mu gice cyo mu burengerazuba bwa Goma i Masisi. Ikindi nuko ngo mushobora kuba mwagose umujyi wa Goma. Ayo makuru niyo? Yego, uko niko kuri. Kuba hafi ya Goma, turi hafi ya Goma, ni ukuri. Kuba twarangije kumuvinga twerekeza za Masisi nako ni ukuri. Uko bibajije niko biri. Biravugwa ko mwatangatanze cyangwa se mwagose umujyi wa Goma, nibyo? Ibyo ntabwo ari byo wambaza bwana munyamakuru. Ndagira ngo kubaza ngo twatangatanze umujyi wa Goma, ndagira ngo ibiboneka ku jisho nakubwira ibyo kandi nawe ukanyurwa n'ibyo. Na ibindi byo kumbaza ngo abasirikare bahagaze bate bameze bate, urumva iryo banga ntari mina bidashoboka. Gusa icyoroshye cyo nuko turi mu marembo y'umujyi wa Goma. Tukiri aho ngaho hari amakuru avuga ko nibyo koko Kibumba mwahafashe, ariko mufata inzu z'ubutegetsi, ahari inzu z'ubutegetsi cyangwa se ahubatse uwo mujyi wa Kibumba, ariko ingabo za FARDC ziracyari mu kibaya zirimo zirabacungira hafi. Ibyo byo bimeze bite? Ibyo ni ukubeshya rwose, ni uko kuri njya mvuga ngo kwambaye ubusa. Ntabwo ariko biri. Teritwari ya Rucuru yose mu maboko yacu, sous notre contrôle. Teritwari ya Nyiragongo nako iri mu maboko yacu yose. Ubushize tuvugana mwavuga ko babura gato mugafata teritwari yose ya Nyiragongo nyuma yuko mwafashe uduce twinshi two muri teritwari. Ubu bimeze bite? Yose mwabyarangiye muyifashe? Nibyo mubwiye ko teritwari ya Nyiragongo yose mu maboko yacu. Yego. Yego. Abavuga ko FARDC iri mu kibaya cya Kibumba ntabwo ari byo? Ntabwo ari byo rwose, ntabwo barimo. Yego. Abategereje ko mwinjira i Goma murahinjira ryari?
kuvuga ngo turahinjira ryari ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo turahinjira ryari. Na n'uyu munsi urabizi ko turi mu ruhando rw'amasezerano mpuzamahanga. Urabona Uhuru Kenyatta ejo bundi yari Goma, ejo bundi buriya yari Kinshasa. Icyamugenzaga ni ukugira ngo dushake inzira y'amahoro, na n'ubu turacyabitegereje. Niyo mpamvu tujuru tutekereze tuvuga tuti reka tugire ibiganiro twicare na leta ya Kinshasa, ubwo ni ibyanga ibizakurikiraho muzaba mubyibonera. Tukiri aho ngaho bari kuvuga ko ingabo zanyu zitegereje uruhushya rwa General Makenga bagahita binjira i Goma. Ibi murevuga iki? Uko niko kuri. None se undi wari umusirikare wigenga, umusirikare nyamusirikare ufite discipline, urangwa n'igisirikare cya kiri discipline, agomba gutegereza amabwiriza ya shebuja atupri. Niko bimeze. Shebuja aratanga aya mabwiriza ryari? Ayo mabwiriza kuyatanga turacyatsimbaraye kuri ariya y'ibihugu mu ruhando mpuzamahanga aganisha ku mishyikirano n'icyicaro cy'amahoro. Byananirana ubwo azatanga amabwiriza amubereye. Hagati aho ngaho tukiri aha, ibihugu by'amahanga birimo Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa, by'umwihariko umwe mu bategetsi bo mu Bwongereza bashinzwe Afurika yavuze ko mugomba gusubira inyuma ako kanya nta yandi mananiza ibyo by'ibiganiro bitarabayeho. Ibyo umutegetsi yatangaje muri Vuga iki? Niba yavuze ko dusubira inyuma ako kanya hashize amasaha angahe? Hashize igihe gito bitangaje. Wowe urumva rero ko bitangaje icyo ngwamiriza nko mujye gusubira inyuma byo ntibimo, ariko ari gusubiza inyuma tujyana he? Ari gusubiza inyuma agira ngo tujye hehe? Icyo ni kidashoboka. Muravuze ngo ibyo uyu mutegetsi w'Ubwongereza yatangaje ntacyo bivuze kuri mwe? Ntabwo ibyo ntibishoboka rwose, ntabwo bishoboka. Kandi nabo niba afite ubwo bubasha naza atujya imbere atwereka aho tujya. Niba afite ubwo bubasha rwose naza tujya imbere atwereka aho tugomba kujya, mujya ahangaha niho mbageneye. Yego. Abafaransa nabo basohoye itangazo ku munsi w'ejo bavuga ko bifuza ko mwashyira intwaro hasi ndetse mugakurikiza ibizava mu biganiro by'amahoro, yaba ari ibya Nairobi ndetse n'ibindi byo mu karere. Ibi byo by'Abafaransa murabivuga iki? Ntacyo tutanze muri byo. Uwo ari we wese uzana inzira y'amahoro turayemera cyane. Iyo nzira y'amahoro turayemera niyo tugomba kunagendamo. Nta kindi. Ahubwo niba bimeze leta Kinshasa yemera twicare tuganire. Yego, tukiri kuri icyo, guverinoma ya Kinshasa yo ntabwo yemera ibyo biganiro, ikunze kubita abateroriste. Ariko by'umwihariko tukiri aho, uwitwa Martin Fayulu yatanze ikiganiro avuga ko ibi by'amasezerano ya Nairobi bigamije gukata imipaka, avuga ko mwe mwifuza ko babaha igihugu cyanyu ndetse kikegerana n'u Rwanda, cyane ko u Rwanda rushinjwa kubafasha. Icyo cyo murakivuga iki nkamwe? Ariko ndashaka kubaza bwana munyamakuru, iyo Fawulu avuga ngo Fawulu yavuze ngo turashaka gukata igihugu cya Kongo ni cya Fawulu, ese icyo gihugu cya Kongo ni iki? Ni icyanjye nawe, ntabwo iwabo nanjye ngo iwacu. Aravuga ngo barakata imipaka tubiganisha se hehe? Bafite iwabo yavukiye, nanjye ntabwo iwacu navukiye. Nareke ntekane iwacu nawe atekane iwabo. Bivuze ko ibyo Martin Fayulu yatangaje mutabyemera? Ni amatindi masa, ni ibinyoma bisa, ntabwo iwabo natwe tuguma iwacu. Ubundi duhuzwe n'igihugu. Ahangaha birahura n'ikibazo gikurikira kivuga kiti nanjye ubwanjye numvishe amajwi y'umwe mu basirikare banyu bari bafashe mu bice bimwe byo muri Rucuru, avuga ko byagiye bigorana ko ingabo za Kongo ndetse n'ingabo zanyu za 23 gukorana bitari hafi cyane, ko badahuje imico ndetse n'imyitwarire, bavuga ko bitazora gukorana, bikumvikanisha ko wenda yifuzaga ko habaho kugabana igihugu cyangwa se kubaha igice cyanyu kihari. Icyo cyo mukivuga iki? Ndagira ngo nongera ngaruke kuri icyo kintu gishimangire cyane. Ungiye kubaza we nka Fawulu yasohoye itangazo. Fawulu arifungura asohora itangazo kabuki. Fawulu ni Fawulu, en plus de cela il est candidat marere à la présidentielle. Sinibaza ukuntu asohora itangazo arisohora kabuki yitwaje iki, iyi embleme yambaye. Nagumi iwabo natwe tugumi iwacu, ubundi duhure mu gihugu twese, ariko yimbuza umutekano yitwaje kwa ari Fayulu ni igiki? Yego, ibyo tubive wenda turaza kubigarukaho. Reka tugaruke ku mirwano mu mazi iminsi mu Rwanda muri ibyo bice bya Rucuru ndetse na Nyiragongo. Hari amakuru avuga ko leta ya Kongo cyangwa se ingabo za FARDC zongeye gukoresha indege z'intambara. Ibi nibyo? Ibyo nta munsi batabigerageza, n'uyu munsi babikoze. Byagenze bite? Byagenze bityo.
izo ndege bakoresha ni za zindi bakoresha ubushize barasa mu baturage? No, ni ntoya kuri zo, izo ni ngira ngo hari sinzi aho bazihishe cyangwa niba zaranasandaye simbizi, ariko izo bakoresheje umunsi n'intoya ziba zisanzwe za FARDC nk'uko bisanzwe n'ubundi. None murabyitwaramo gute mu gihe bakomeza kubaga bitero by'indege za? Ariko niba ngo turabyitwara mute, twabyitwayemo ahubwo byarangiye, baje baranya mu bishamba baragenda, n'ubundi niko bizagenda n'ubutaha. Iyo uvuze gutyo ushatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ko n'ubundi basaba batareba, baragira ngo barasaba kumirisha. Bongeye ubushize mwatubwiye ko barashe mu mirima y'abaturage, ubu nabo niko byagenze? Barashe muri Parc National de Virunga. Ntabwo twumvishe muti? Ni ukuvuga ngo uyu munsi barashe mu ishyamba rya Virunga, Parc National. Yego. Ibyo bisasu barashe cyangwa se izo ndege z'intambara ntabwo zigeze zangiza, nta muturage wakomeretse, nta musirikare wanyu wakomeretse, byagenze bite? Ubwo se ubwo n'umunyamakuru niba mbwira ko barashe mu ishyamba, hari umuturage utuye mu ishyamba se? Mu ishyamba barashemo. Ariko hashobora kuba harimo nk'ibirindiro byanyu? Oya, nta cyangiritse rwose na kimwe. Ni ukuvuga ngo ibitero bakoze uyu munsi by'izo ndege ntacyo byafashe kuri mwe, nicyo byahungabanyije kuri mwe? Ni mwire rwose. Tugaruke ku baturage baho ngaho mwafashe, biragaragara ko amakuru atugeraho ngo abaturage hari amafoto yari acicikana avuga ko aho mwafashe by'umwihariko ngo abaturage babakirije amata. Ibyo nibyo? Uko niko kuri kwambaye ukuri. Byagenze bite? Nawe urebe byagenze bite ndase nawe ubuse bwana munyamakuru. Niba abarokeje amata babwira ati bana bacu mu mazi iminsi ubwo mudukirije intare zari zituzahoraga zituryarya zitwambura ibyacu zitunyaga, nimuze tubaha amata. Babakirije amata niko kuri. Yego. None ahitwa Ikanyarucinya ejo bundi hashize habaye ikintu kimeze nk'impagarara, ubwoba bwinshi mu baturage bavuga ko M23 yinjiye aho ngaho, bigaragara ko abaturage batangiye guhunga. Ibi byo ntabwo bivuguruzanya n'icyo ngicyo waruvuze ko abaturage babishimiye? Ariko ndashaka kubaza inshuti, aho hantu barwanira iyo FARDC irashisha indege ikarashisha ibifaru kandi irasabwa ahanini mu giturage, uwo muturage harya ahamwe indege hamwe na M23. Kuki binafitibaza aho twafashe ubundi, aho twafashe hose twatekanye, nta muturage n'umutaka, nta muturage n'umwerewe nabi, bose bafashwe neza kandi baranishimye. N'ikimenyimenyi urumva ngo iyo umuntu agwasize amata abo nabagize resistance baravuga ati ubundi FARDC igiye guhunga, mureke twakira abana bacu twakiza amata. Ikimenyetso kitari cyo ngicyo cyagwana ikindi, ikimenyetso cyiza kiruta icyo ngicyo n'iki. Yego. None tuvuye kuri icyo tukaza ku nkuru ivuga ko hari agace kihariye kari karigaruriwe n'inyeshyamba za FDLR z'abanyarwanda bahunze nyuma ya jenoside, bahoze bari mu ngabo zatsinzwe. Agace kitwa Tongo kari kamazemo imyaka 18 izi ngabo za FDLR ngo mwazirukanyemo. Ibi biteye bite nibyo? Ibyo twazirukanyemo shishe tabona kuva ejo bundi ya 17. Nibasubira iwabo. Mwazirukanyemo ameze ate? Naho ni umujyi mwatusobanura abantu batahumva? Haratekanye rwose, ni umujyi utari munini cyane, ni site, ariko abaturage baratekanye nta kibazo. Icyo twakuyemo ni ibintu bizi intera hamwe, bisubira iwabo cyangwa tuziherekeze mpaka. Bahunze bagana he? Bahunze bagana Masisi, ariko naho tuzabasangayo. Nuko waruvuze ngo basuri iwabo kandi tuzi ko iwabo ari naha mu Rwanda. Urumva nyine barabikora batyo babyigiza nkana, ariko ameru tuzayo ku ngufu kumurya. Ubu bivuze ko mugiye kubakurikirana ni Masisi? Ni ngombwa baraho ni tubashaka, ni ngubwo ngo ari ikintu kituragishinga nicyo. Ni barije. Yego. Tukiri kuri imirwano yiduce mwafashe n'utwo mukomeje kugenda mwagura, tugana aho ngaho i Masisi. Aho ngaho i Masisi ho turumva ko ari amakuru mashya, nayo ni territoire niba ntibeshye. Ho kuki mwaguye intambara mujya aho hakurya? Urumva aho hose niho hari abaturage, abavandimwe, abo twavukanye, abaturanyi nabo bamerewe nabi, baratemerwa inka, baratema abantu, barabatwikira. Urumva bijyana byakunda n'umutumba kubatabara. Gahunda nayo ni ukubohoza Masisi nk'uko ahandi mwafashe no mwahabohoza. Bwana munyamakuru, tandukanye indimi ebyiri, uvuga ngo turabohoza, umuntu aboza atari iwabo, abohoza atari iwabo, ariko twebwe n'iwacu ntabwo tuhabohoza, turahagaruza, tubakure mu maboko y'ababisha. Ababisha ni bande? Nizo FDLR zasize zihetse ku Rwanda zikaza no gutura muri Masisi zigendaga ye.
kuko hari ibice muri kwirukanamo FRDC ariko hari n'ibindi bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba zirimo nk'iza FDLR ndetse n'indi mitwe twaje intwaro. Turagira ngo mudusobanurire neza abo muri kwita abo bantu badashobotse ni bande bose cyangwa abo twita abanyazina ku gace karimo FDLR aho ho tolerance zero, aho hari FRDC nitugira imishyikirano ibigoryi tuzabikuramo abazima bajye mu murongo abandi. Yego, tugana ku musozo ndongera ngaruka ku kibazo twabaye nkaho tutarangizanya neza ku byerekeranye n'icyo mwifuza muri iyi ntambara muri kurwana. Ibiganiro leta ya Kongo ivuga ko itaganyana namwe kuko ibita ko muri abateroriste, kandi namwe mukamuvuga muti mu gihe cyose mutemeye imishyikirano turakomeza turwane. Iyi ntambara mwebwe murabona igarukira hehe? Murafata Goma, mufate na Bukavu, mukomeze biragenda bite? Ibyo si ngombwa kumva zo gatata hose ni iwacu. Ahari iwacu hari ngombwa aho abaturage bamerewe nabi tuzahagaruza byanga byakoze, tuzabatabara. Aho cyo kuvuga ngo kujya hehe hose twese turabanyekongo. Ikizima nuko bemera tugaturana tugatekana amba amahoro nanjye muhandi sinenda kuvukura mu gihugu cye nuko yabigambiriye, ariko niyemere nawe duturane dutekane dusangire. Yego, mbere yuko mbareka ngo musubire mu nshingano zanyu nagira mbabaze by'umwihariko ahantu mumaze gufata ubu ngubu ni territoire zingahe? Ese abaturage bahari ubuzima burakomeje? Mutubwire ubuzima buhari nk'abantu badahari. Aho twagaruje hose ubuzima burahumeka n'amahoro, nta kibazo. Abaturage barateka bakarya, abaturage bararyama bagasinzira, abaturage bahinga barahinga, barasarura imyaka yabo, abacuruza baracuruza, nta kibazo dufitanye nabo. Yego, hari umunyamakuru mugenzi wacu wabashije kugera hafi hari kubera imirwano yatubwiye ko abari bahungiye mu Rwanda batangiye gutahuka. Nibyo batangiye gutahuka n'abari bahungiye muri Uganda bimeze n'abandi barakomeza, abakigoswe gusa n'abakiri muri su anda bari su controle ya FRDC n'izo FDLR, ariko ahandi hose baratahuka. Twabashimira, murakoze cyane bwana Canisius Munyarugerero umuvugizi wa M23 mu kiganiro muduhaye.